Ovo niste očekivali. Sigurno ne. Doduše nismo ni mi, iako moram da kažem da otkako se nas dvije znamo, uvijek govorimo trebalo bi da pokrenemo neki podcast jer je svaki naš razgovor u stvari podcast. Da. Ali sad da smo imali plan da ovo uradimo i nismo. Ovo je bilo tako neočekivano, čak i za mene. Ja koji god podcast gledam gdje pričaju dvije drugarice, uvijek da imam s nekim podcast, znate da sam ja imala svoj podcast, puno pričam, a ja da generalno puno pričam. Da, ali uvijek mi falio neki sagovornik i generalno sve moje druge drugarice prije nego što sam malo upoznala nisu za podcast ne žele da se snimaju. Moj muž da ne pričam koliko je skroz odustao od snimanja, tako da Alma mi je nekako jedina osoba koja je bila, ja mogu sa njom snimati podcast, ali imali smo stvarno malo previše obaveza. Da, puno. I ovo je totalno neplanski došlo, o nečemu smo razgovarale navečer i bila sam u fazonu, trebamo snimiti podcast. Hajmo, kupuj mikrofon i to je bilo prekući. Da, bukvalno prije 2 dana, jučer smo kupili Almin mikrofon, ja sam već imala mikrofon i nastao je long story long. Čak smo ime odmah smislile, još uvijek nemamo logo, Arnela nam radi na logu. Arnela koja nam je radila i za Maštograd branding i za Almin naredni projekat branding, tako da uskoro očekujte čitav branding, ali smo toliko brzo ovo sve pokrenule da nemamo logo još uvijek. Ali nadamo se da će vam se svidjeti ovaj koncept kao da ste s nas dvije na kafi. Sada gledamo u vas, ali uskoro ćemo se okrenuti jedna prema drugoj i popričati malo s vama. Nisam vam još uvijek otkrila na Instagramu, ali sam rekla da želimo da odgovaramo na neka pitanja. Tako da ćemo prvo da vam ispričamo nešto malo o podcastu i onda ćemo da odgovaramo na vaša anonimna pitanja. A mi ćemo ostaviti, uvijek će biti link dole ispod videa da možete da nam postavljate nova anonimna pitanja jer ćemo na kraju svake epizode odgovoriti na još neka. Super, ja sam uzbuđena, spremna. Što se tiče predstavljanja, ako nas prvi put gledate i ne znate ko sam ja sam Neira. Ja sam Alma. I mi smo prije svega drugarice, a onda i suosnivačice Maštograda. Iako smo prvo postale suosnivačice Maštograda, pa onda drugarice. Ali mislim da imamo onako zanimljivih stvari o kojima možemo pričati. I generalno ovaj podcast smo zamislili tako da vam damo neki recap, svoj neki life update svake sedmice. Mm-hmm. Šta nam se to lijepo desilo, što nam se nije lijepo desilo. Naravno nekim granicama privatnosti, što ja uvijek moram da držim. I onda ćemo da pričamo o nekoj određenoj temi. Mislim da za danas nemamo neku konkretnu temu, da za ovaj prvi put smo odlučili da to bude više onako life update. Da, casual neka varijanta gdje odgovaramo na vaše pitanja. Bilo je baš zanimljivih pitanja na pitalici, pa eto vidjet ćemo kako će vam se to svidjeti, ali mislim da bi trebali svaku epizodu stvar da odgovaramo na ta neka pitanja nevezana za temu. Da, vi ćete da nam birate teme i da nam postavljate pitanja. Da. Što se tiče ove ideje, odakle uopće ime Long Story Long, Alma? Long Story Long, pa i to je nekako spontano bilo. Mislim da mi od svake priče svaku temu možemo da obradimo na tako više načina i svakoj temi možemo da pričamo satima. Ništa ne znamo ukratko. Da, ništa ne znamo ukratko. I mislim da pogotovo kad smo ti i ja u pitanju i evo stvari koje se nama dešavaju, uvijek želim da čujem dugu verziju toga što se tebi dešava i mislim da smo nekako kroz ovo vrijeme koje se družimo i naučile da otvoreno pričamo o svemu, da dijelimo dosta toga. Tako da mislim Long Story Long baš odgovara Da, nemojte očekivati kratke epizode i generalno ja volim duže epizode podcasta, mislim obje volimo podcaste, samo ja sam više I'm Just a Girl podcast i Alma više, duboki podcasti, motivacija, kako uspjeti u životu, biznis, da ja sam ja više slušam ovaj tip podcast I'm Just a Girl gdje dvije cure pričaju o nečemu, tako da mislim bit će vjerovatno i kod nas neki miks, ali ja generalno volim podcaste i kada sam u autu, i kada kuham, i kada perijem kosu. I baš neki dan tu kad sam pravila kosu i pustila sam veoma sličan podcast ovom i pomisla kako se meni snima podcast s Almom i doslovno sutra si ti rekla hajmo snimiti podcast. To je ta veza što da vam kažem. Ali zaista ovo su stvari koje ja volim da pustim u pozadini. Ne morate da nas gledate, jesmo lijepe, ali možete nas i samo slušati. Šta god da radite u pozadini umjesto muzike i generalno sadržaj koji ja u posljednje vrijeme konzumiram na YouTube-u i generalno podcasti.
koje mogu da slušam dok radim nešto drugo. Tako da evo, odmah da vam kažemo, to je taj tip podcasta. Ja ne konzumiram baš sadržaj za razliku od tebe, zato što imam veoma limitirano vrijeme, rekla bih kad mogu da priuštim ovaj vid entertainmenta. A kako će me razapeti sad ovi da što ubacujem engleske riječi, ali eto, možda je bolje da se odmah naviknete na to. Odmah snamkite ime podcasta na engleskom. Da, što ja sam se baš iznenadila da Nira to prihvatila, jer sjećam se kad smo otvarali Maštograd i kad smo razmišljali o imenu, ja sam tako imala sve neke ideje naravno na engleskom, htjela sam da to više bude international, ali Nira je bilo u fazonu ne, mora nešto bosansko. Da, i Maštograd i duša, baš smo, to nam je bio možda i najveći clash u biznisu, to što je Alma htjela ime na engleskom, ja uvijek stvarno hoću da zadržim, ali opet s druge strane to su bili projekti koji se dešavaju u Sarajevu, koji, jeli... Da, imalo je i smisla i logike da budu stvar na bosanskom, a ovaj podcast, mislim, da pa izašla si iz svoje zone komfora. Pa da, nije mi to zona komfora, koliko generalno mislim da je ovo, ta fraza se toliko poklopila sa ovim što mi radimo, da nije se mogla reći na našem. Mislim iskreno i da naš publika, to je oni koji budu gledali ovaj podcast, da je to ta grupa ljudi koja će razumjeti basic English barem. Tako. Alma, šta ima kod tebe? Idemo, znači krećemo sa life update-om. Ja na svojim društvenim mrežama nisam dala odavno life update. Zanimljivih stvari se desilo, tako da krenemo svaku epizodu sa nekim life update-om. Ovaj sad možda neće biti sedmični life update. Da li to znači da ćemo mi snimati svake sedmice? Ne znam da li ćemo. Zavisno od naših obaveza. Ja odmah da kažem, mi ne želimo ništa da obećavamo. Mi ovo radimo jer nam je zanimljivo, jer će možda vama biti zanimljivo. Girls just wanna have fun. Da. I'm just a girl. I stvarno, ja se trudim da kada nešto, da radim stvari koje mogu da uklopim, jel? I koje neće me opteretiti i tako dalje, ali ovo mi je veoma zanimljivo, tako da mi ćemo se potruditi što češće da objavljujemo. Možda nekada nam ovo postane nešto standardno, ali evo, da vidimo prvo kako će vam se svidjeti. Od vas zavisi. U stvari, što vi više budete gledali, mi ćemo više objavljivati, jer mi pričamo ovako i bez vas. Tako da, koliko vi budete gledali, koliko vam se bude sviđalo, mi ćemo toliko da objavljujemo. A ja se stvarno nadam da će vam se svidjeti, zato što imam toliko ideja kako želim da ovaj naš setup u stvari izgleda. Ovo je sad za prvi put bilo nekako najlogičnije da to bude u Maštogradu, ali eto imamo mi neku tu ideju kako ja želim onu svoj fotelj ili onu veliku sofu o kojoj sam ti pričala, pa nadam se da ćemo doći do toga. Ako doguramo do 10. epizode, onda ide sofa. Hoćemo li preći na life update. Alma, šta si ti radila u posljednje vrijeme? I kako bi generalno ocijenila svoj život trenutno? Ja, rekla bih 7 out of 10. Dešava se mnogo toga, mnogo lijepih stvari se stvarno dešava, ali sve to dolazi s nekim izazovima na dnevnom nivou. Eto, za oni koji ne znaju, ja sam prvenstveno majka, 2 dječaka. I to sa sobom nosim mnoštvo nekih obaveza svakodnevnih. Maštograd kao moj prvi ovdje baby biznis i uskoro ako Bog da otvaram i svoj drugi biznis koji se zove Duša. Nadam se da se pratimo na Instagramu ili eto barem nakon ovoga da ćete zapratiti. Tako da puno ovaj mjesec vrtlo oko toga. Radovi Duši se privode kraju, ali je ostalo toliko puno detalja i onih sitnih stvari o kojima iskreno ni ne razmišljaš kad kreneš u projekat kao što je ovaj. Na primjer, ja ne znam sad, eto, ja se slomim tražeći neke ramove za slike koje sam zamislila sebi u glavi, da želim da imam jastuke, pa estajk sam, kad vidiš šta te treba sve od estajka, pa 15 različitih vrsta čaša za različita pića. Da ne govorim sad o birokraciji, o dokumentaciji, dozvolama, inspekcijama. Sve je to dosta onako kompleksno, a ja iskreno u ovome sam prvi put otvaram ovakav tip biznisa, tako da eto, naučila sam mnogo toga, ali da je to sve iscrpljujuće jeste. Započela sam mjesec fino, imala sam girls trip sa Idom, išli smo u Budimpeštu na 3 dana, iskreno to me tako napunilo, tako pozitivnom energijom, da imam očajno nekako sam puna sam, dosta mi je za naredna mjesec, 2, pa će onda opet trebati neki girls trip, tako da se malo rechargeam. Obećava mi Pariz od kako smo se upoznali. Eto, bit će. Ali žena postpartum doji i ne može, otvara jedan biznis, ne možeš je uhvatiti. Pa evo, nadam se da će doći vrijeme, da će se sad smiriti. Ima tu još nekih projekata o kojima možda sad nećemo govoriti, na kojima ti znaš da radimo i mi skupa i još ja nešto posebno sa strane radim.
Uglavnom, eto ima svega. Onda sam radila sam jedan photoshoot za Lijenu smo radili za Spring Summer 27. To je isto bilo jako inspirativno rad sa takvim ženama, biti u takvom okruženju. I na kraju krajeva, eto ti znaš sama da je modeling moj neki passion project i nešto u čemu ja stvarno uživam, neki moj creative outlet. Tako da i to bilo par dana i divna energija, divno neko druženje, mislim da će i rezultati biti stvarno super. Izvan toga, biznis, djeca, mislim da je to manje više to. Šta ima kod tebe? Šta se kod tebe dešava? Odakle da počnem? Kod mene ima series of unfortunate events, tako ću nazvat posljednjih mjeseci. Generalno ovo ljeto, ja ne znam kako mi je prošlo. Prošlo ljeto isto ne znam kako mi je prošlo, jer smo prošlo ljeto baš puno radile. Da, svaki ovdje dan u Maštograd nas smo svaki dan, bez pauze, doslovno bez slobodnog dana 3 mjeseca smo bile. Sad imamo našu dragu Zarina. Zarina, pozdravljamo tebe. Da nam poživi Zarina, samo da nam Zarina bude živa, zdrava. Ali zaista prošlo ljeto nam je bilo baš naporno, ali opet imali smo neku nagradu iz toga. Ovo ljeto ja nemam nikakvu nagradu, doslovno desilo se tako neka kombinacija jako ružnih stvari. Bila nam je kratka pauza, stigla je hrana, nismo još uvijek jele. Ali prvo ćemo završiti podcast, pa ćemo da idemo. Uglavnom, baš na temu ovog što pričam, ovo mi je jedino dobro što mi se desilo ovog ljeta, što sam zaokružila minus 20 kila od početka svog mršanja. Znači ne sad, nego kada sam 2023. sam krenula, tad sam izgubila tih prvih 15 kila i onda konstantno sam dobijala 5, gubila 5, eto kako me ti znaš kako je zivi, se debljam, ljeti mršam, ali sad sam konačno uspjela pregurati tih još 5, tako da konačno smo na minus 20 i zato ne idem evo sad, kao što vidite, nego snimam. To je doslovno jedina stvar koja mi se lijepa desila ovog ljeta. Imali smo smrtni slučaj u porodici i onda sve što ide sa tim. Od birokratije do, mislim, samog slučaja, smrtnog slučaja u porodici što ne nosi ništa lijepo sa sobom. Tako je tu bilo šokova i to nije se tek desilo, samo tako desilo, nego stvari koje prethode tome i tako dalje. U isto vrijeme, mislim, u to neću dolazim u detalje, ali sestrin momak je završio, uglavnom nije dobra bila nikako situacija, sad je krenula malo nabolje, ali dalje je veoma ozbiljna situacija. Mislim da je to i najgora stvar koja mi se desila, mislim, možda to može zvučati čudno od osobe koja je imala bukvalno string, svaki nekoliko godina neku tragediju, ali mislim da je ovo bilo najstresniji period ikad u mom životu, to sve što se izdešavalo i nismo još uvijek izašli iz tog perioda, ali se vidi neko svjetlo na kraju tunela, nadam se, držimo sve fige, ako Bog da, mašala, sve što možemo reći, ali to nam je stvarno bilo generalno porodično ogroman stres i još što se dešavalo paralelno sa tim smrtnim slučajem, što smo morale se podijeliti u porodično, jer sve nam se dešavalo veoma blisko u porodici, morali smo se podijeliti ko je gore, ko je ovdje. I generalno, ja imam osjećaj da sam izgubila ovo ljeto zbog toga. Pa puno toga je na tebi zato što si ti nekako ovdje jedina, mislim, sestra i mama su tamo i onda sve što se tiče porodice nekako, mislim da si ti Jest, i mama je išla malo gore, malo dole, ona je bila rastrgana, oče li sa mnom, oče li s Arnelom, šta, i generalno čitava taj birokratija i na kraju krajeva i financijski izdaci koji generalno ovaj mjesec sam imala, mislim ovo ljeto, to zbili, znate kad imate financijske izdatke koji nisu lijepe, aj kad daš ti pare za putovanje da kupiš nešto, financijski izdatak je nešto lijepo, ovako kad daješ na dženaze i imali smo u kući nekih stvari koje smo morali da završimo, koje nam neće promijeniti život nabolje, nego se moralo završiti. To su neke, mislim, you can relate. Da, izdatke nisu lijepi, koji su neplanirani, neočekivani i baš te može izbaciti. Da, generalno, da. I mislim, bilo je i posla, ali generalno ne možeš ti ni u poslu biti dobar kad nisi u glavi dobar. Jako tako da, jedino je to, kao što sam rekla, malo me bašta izvlači što ja idem svaki dan u baštu. Tako da to, nadam se da će ostati ovaj period iza nas. Da, i saznala sam da moram da vadim žuč. U svemu tome sam saznala da moram da vadim žuč jer sam imala neki napad žuči nekoliko puta. Alma isto zna, bila je tu. To su ogromni bolovi i čekala sam dugo na termin kod doktora. Čak i ako je privatno ideš kod doktora, čeka se dugo termin. Tako da moram na operaciju uskoro. I uglavnom, bilo je when it rains it pours, nema kraja. Baš je da... Međutim, eto, stvarno se nadam da će krenuti nešto nabolje, da će ovaj
period ostati za nas, iako će nam svima ostati velika trauma, ja mislim, od ovog perioda, ali samo da ostane za nas, pa makar i sa tom traumom, ok, sam s tim skroz. Dolaze tu neke ljepše, nadam se. Jesi li bukirala neko putovanje ovaj mjesec? Nisam bukirala, jesam, da. To je nešto čemu se najviše radujem trenutno, što idem kod sestre da vidim, baš sam je poželjela i generalno, navikli smo češće da se viđamo, sad s ovom situacijom nismo mogli, ni ona ovdje, ni ja gore, tako da veoma se radim, idemo od Tibor. Ja nije mi dala dođem bez Tibora, ja sam htjela i ranije, čekala da Tibor bude na godišnjem, njih dvoje imaju baš neki sibling odnos, taj neki, da, baš se lijepo slaže i vole se, ali onaj sibling odnos što se stalno prepucavaju, zezaju se, ali se jako vole, tako da mi nije dala bez Tibora da dođem i morali smo čekati da Tibor ide na godišnji, tako da idemo par dana. Zato što sam ja obećala Arneli, u stvari, ona je meni poslala kada je Moana izašla, trailer za Moanu i hoćemo ići zajedno gledati, ja sam rekla hoćemo, ima to mi sigurno 2 godine. Ja sam rekla idemo gledati Moanu i sad ne mogu bez nje da gledam Moanu, osjećam se kao da je varam, tako da rekao doći ja tebi kad ona već ne može dođem da gledam Moanu i da vidim cuke, tome se baš radujem. Imam veliko putovanje u septembru koje me drži na životu. Samo da izguraš za septembra. Da, nisam mogla ni da bukiram ništa, ni da planiram ništa, jer jednostavno toliko nam je bila neizvjesna situacija da ja nisam mogla više ništa bukiram na putovanje, ne mogu dalje da bukiram, planiram, tako da sam to totalno nekako potisnula, ali jedva čekam da odem na Golden Gate, da se assimilate, to znači rodit ću se, ja mislim opet tamo. Ja nekako, ovo će mi biti drugi put da iz nekako veoma tužnog perioda odmah naglo odem u Ameriku i tamo mi bude, nadam se, lijepo držimo fige, tako da to nadam se. Nadam se da će to putovanje da bude tvoj onaj portal i ja se u neki nadam, bolji da tako period. mi je i Disney World isto bio, baš sam izlazila iz nekog veoma tužnog, teškog perioda i onda sam došla tamo i osjetila toliko baš Tibor ruče govorim, još nisam krenula iz svoje normalne sreće, jer sam inače jako sretna, zadovoljna svojim životom i moje konstantno stanje je da mi je lijepo u životu. Nisam očela iz tog stanja, očela sam iz nekog minusa na ogroman plus i baš tako sam osjetila. Ja jednostavno kad vidim te slike, sinoć smo gledali baš slike ili video nečiji tuđi iz Walt Disney Worlda, sam se osjetim tu sreću, taj nalet sreće, tako nadam se da će mi Kalifornija to isto donijeti. Držimo fige, idemo moj 6. Disney park posljednji, znači 606, odnosno šta ćeš da radiš poslije kada vidiš sve početka. Iz početka. onda mene vodiš. Da, to mi je bit će nam 11. 12. park, odnosno 6. resort. Ne idemo samo zbog toga, ali kad se već ide. Tako da se veoma radujem. Nadam se, to opet kažem, veoma sam u strahu da kažem da dolaze neke lijepe stvari, jer toliko se nadam da će doći, ali s ovim što smo prošli, stvarno me strah bilo šta reći. Jer tako smo bili u stanju beznađa i depresije neke, baš je bilo što nije nama svojstveno, mi smo generalno, kad nam se dešavaju tragedije, navikli smo na tragedije. Sad mislim da se dešavalo puno stvari u isto vrijeme i što je najgore, neke stvari se, bila je smrt, ali smrt se desi i time se završava nekako taj krug. Ok, ima nešto što slijedi poslije toga. Da. Ali ova druga strana gdje je neizvjesnost, mislim da je ta neizvjesnost stvari ono što ljudima najveći pritisak stvara. I evo meni konkretno, nekako najteže. Imam osjećaj da mi je teže da se borim i da živim kroz tu neizvjesnost, nego kroz neki najcrniji mogući scenarij. Isto. Meni je neizvjesnost, ja sam to shvatila generalno i kad se statom sve dešavalo, to isto vrijeme bila i pandemija i šta ja znam, da je meni stvar najteže padala ta neizvjesnost. I generalno nekim stvarima, pošto sam prolazila posljednje 2 godine, neizvjesnost mi je bila najgora. Nego nekako meni, daj da znam šta će se desiti, dobro, loše, nekako ću se ja izvući, samo idemo neizvjesnost. Tako da nas, mislim, mi smo mjesec dana neizvjesnosti, ali veoma ozbiljne neizvjesnosti, znači hoćeš dobiti posao, niješ dobiti posao, nego bukvalno veoma, mislim, opet kaže, neću sad ne idemo detalje, nije to moja priča da ispričam, ali je dio moje priče i dešavalo s nekom koji je meni najbliži, tako da nadam se da će to ostati sa nas i da dolaze stvarno kojima se radujemo. Čem se ti raduješ? Ako Bog da. Radujem se, pa evo radujem se da privedemo ovaj projekat svoj kraju. Svi se to mi radujemo. Meni se javljaju ljudi, kad će duša? Eto, duša uskoro, ako Bog da, inšala. I tu se toliko stvari izdešavalo i mislim da sve što je moglo da krene po zlu je krenulo po zlu i sve što je moglo da bude delayed, da je bilo delayed i ja sam se hvatala za glavu određenim trenucima, kontala sam, Bože, da li ovo, da li sam ja uopšte sposobna da iznesem ovo do kraja, ali
shvatila sam da jesam, mislim, toliko sam već toga uradila i najgore je kad zavisiš od drugih ljudi, znaš, i tebi je to u tvom, ja sam skoro o tome pisala, tebi u tvom životu je to prioritet i čitav fokus, je na tome, a drugim ljudima je to samo još jedan u nizu posao koji će završit će se ako Bog da, znaš, pogotovo sad kako je sezona ovo ljeta, ljudi puno i putuju, nemamo i nedostatak ti radne snage i svega toga, baš je nekako se toliko odužilo i naravno imala sam ja, sa strane se dešava i život i djeca i sve to, tako da ako Bog da samo to da zaokružim, da otvorim ta vrata više duše. I da odem u Pariz. Da. To me se, ako Bog da, stvarno radujem. To mi je nekako ona neka svijetla tačka koju eto idem. I onda naravno sve što dolazi posle toga, sa otvaranjem toga završava se jedan ciklus, ali počinje jedan novi. Tako da, eto, tome se nekako baš radujem. Ja se radujem duši, jer mislim, duša je projekat koji je pokrenut. Mislim, to je tvoja ideja koju si imala prije nego što se vratila u Sarajevo. Alma se vratila inače iz Dubaja u Sarajevo. Mislim, vratila. Alma iz Tuzle, ali došla iz Dubaja u Sarajevo. I to je tvoja ideja. Ja znam tebe kad sam upoznala da je tebi to, upoznala kad su tek počeli da pričamo, tebi je to bilo ta duša kao projekat. Da. Pa jest, zato što smo mi uvijek nekako, ja sam u Dubaju bila skoro nepunih 10 godina, ali uvijek sam imala tu ideju nekako da će Bosna da bude moja neka finalna stanca i da ću se ovdje to settle down. Samo što to je došlo mnogo ranije zbog djece i svega, nekako sam se odlučila na taj korak dosta ranije nego što sam prvobitno mislila i evo sad 2 godine sam tu, nekako polako započela ta tranzicija, ali evo sad mogla bih reći da sam... I duže si ti od 2 godine. 2 godine kako sam uzela da sam baš tu. Da. Prije toga sam ja bila, dođe mjesec, 2 pa idem tamo. Mislim i sad idemo tamo, ali ovdje mi je nekako sad baza, rekla bih. Da, jer sad će ovo 2 godine kako smo mi došli na ideju za Maštograd, u stvari, kako se ti porodila. Da, kad sam se porodila, pa to je taj godina. Pričat ćemo i o tome, ali mislim, to je Almina ideja, stvarno je to kako znam bila. Onda kad je krenula realizacija, to je bilo prošle godine. To je bilo prošle godine kad smo mi počeli sa radom, a puno prije toga se u stvari desilo 24. te godine se desilo da smo mi našli taj prostor, da smo potpisali prostor, ali eto, znaš samo onda da je trebalo jako dugo da se završi logistika i sve što je došlo. Ti si bila i trudna. Ja sam bila i trudna, u međuvremenu je došla ideja Maštograda, tako da je nekako taj projekat cijelo vrijeme je bio tu, ali se to sve nekako dešavalo u pozadini, tek sam ja odskora u stvari i obznala to na društvenim mrežama i sve zato što eto privodi sa Bog da kraju. Ali eto, stvarno se radujem tome i imam i neke druge planove što se tiče modelinga i što se tiče drugih aspekata mog života, tako da vidjet ćemo svašta nešto. Neću puno da pričam. Nemoj, to ćemo da imamo za druge epizode. Ja volim da u tišini radim. Sad da priđemo na ono što ste nas svi pitali. Već mi je smiješno ovo prvo pitanje jer se tiče djece i opet baš malo prije ali mi govorim, ja sam uvijek nekako mislila ta naša ideja podcasta, pošto mi puno pričamo o djeci, odgoju, mislim to nam je dio posla, igračkama, opremi i tako dalje, uvijek sam mislila kad ja nekad budem imala djecu down the line pa ćemo imati podcast, onda da se meni čekat za to iskreno, tako da ja mislim, budući da je to moj veliki interes, to Alma ima djecu, ja nemam, ali stvarno imam veliki interes što se tiče te teme, na kraju krajeva to mi je posao. Tako da budite spremni da ćemo i o tome dosta pričati. A prvo pitanje, ovo mi razmišljam od kako sam propustila Nirnu pitalcu jer je neko očigledno meni htio da pita, zato mi je smiješno. Ali kao koje su knjige koje preporučujete kao prije dolaska bebe? Knjige prije dolaska bebe, uhvatila sam je skroz nespremno. Ja sam stvari više gledala videe, YouTube, čitala sam neke kao articles i to. Sad knjige da znam da sam pročitala neku knjigu što se tiče toga nisam iskreno. Ja sam dosta imala sam okruženju žena koje su prošle kroz trudnoću i to sve, pa sam sa drugarcama o tome često pričala. Počela sam više da čitam knjige, mislim nakon što sam se porodila, kad sam postala majka 2 djece, pa onda više oko toga. A ovako evo sad konkretno što se tiče prije dolaska bebe, gledala sam Taking Care of Babies za sve što se tiče spavanja. Što se tiče, gledala sam Mama iz Magareće klupe za sve što se tiče dojenja. Nekako njih 2 su mi kako se zove, nekako najviše. Što se tiče samog poroda, ja iskreno nisam imala potrebu da nešto to toliko istražujem. Imala sam osjećaj što manje znam, manje se skiram, jer kad imaš sve te informacije, svim mogućim scenarima i svemu tome,
zaista nisam htjela da idem u to. Našla sam sebi doktorcu i tim sa kojima sam bila komforna, kojima sam vjerovala i jednostavno sam prepustila profesionalcima da odrade taj svoj dio posla. Tako da nisam se nešto puno oko poroda zamarala. Moramo napraviti jednu epizodu o tvojim porodima. Da, porodi i trudnoćama. Čak mislim da je onako, imam drugačije i mišljenja, možda i iskustva nego što se većina plasira to online. Tako da možda bi bilo to zanimljivo. Vi svakako možete da nam pišete u komentare. Prvo radujemo se veoma vašim komentarima. Moj najdraži dio pravljenja sadržaja su komentari. Tako da pišite nam komentare i o ovoj epizodi, što želite da vam snimamo još i također, kao što sam rekla, imate dole onaj link za anonimna pitanja koje nam možete postavljati. A što se meni tiče, slušala sam jedan audiobook koji mislim da je okosnica toga po meni nekog mog uvjerenja o budućem roditeljstvu, to je Montessori Baby, zato što on dosta govori o tome, u stvari fokus je na tome da je beba u stvari osoba. Ono što ja primjećujem u radu sa djecom, gledano s djecom, da roditelj ne vidi djecu kao osobe, nego mislim, što god kaže, može me neko osuditi, najviše mrzim to vidjeti ti kad budeš malo dijete, ali evo Alma ima djecu, pa vidim kako se ponaša prema njima kao osobama koji imaju svoje osjećanja, koji imaju svoje stavove, koji imaju svoje želje. Naravno, i da shvati ako dijete nešto ne želi da uradi, da nije što nju mrzi, nego što možda ne želi, kao što ni ja ne želim nekad nešto da uradim. I tako da meni Montessori Baby je jedna odlična knjiga. Ima Montessori Toddler, ali prije poroda Montessori Baby. Ono što je po meni, što sam čula od svojih drugarica i što sam čula generalno od ljudi koji su bili na baby handling našoj radionici u Maštogradu, ja bi svakome koji je trudan poklonila ili da sam sebi pokloni radionicu baby handling u Maštogradu, zato što naša patronažna sestra Alma tako lijepo objasni sve što se treba znati u prvim danima sa bebom i generalno feedback sa te radionice je predobar. Da, mislim da dosta stvarno svi su bili zadovoljni, nekako i Alma sam. Prvo što mislim o njenom iskustvu, uopšte ne treba pričati koliko ima ona iskustva i znanja, ali mislim da uopšte njen pristup nekako je toliko susretljiva i mislim da ono što najbitnije je da ima toliko razumijevanja, jer to je jako jedna osjetljiv period to za ženu. Znaš, porod na svoj način, postpartum na svoj način i onda stvarno znači kad imaš osobu koja te razumije, a pritom je tu neko koji je profesionalac u tome, tako da mislim da je Alma stvarno odlična. Da. I što kažeš ti, bilo bi super. Meni to nije, ja sam bukvalno do par dana prije ja sam na dan kad sam se porodila imala meeting, radila sam, tako da sam nekako, moj fokus je bio u poslu i nisam se toliko zadala, da kažem, sad da idem po tim nekim baby handling radionicama i svemu tome. Ali evo, da li misliš da ti olakšalo? Pa mislim da bi olakšalo. Pošto si bila na radionicama pa znaš šta se uči. Iako, evo, sad ja sam toliko odgledala videa, na primjer, o dojenju. Mama iz Magareće klupe, znači nema videa o toj ženi koju ja nisam odgledala i onda sam se kasnije nadovezala nekim drugim podcastima, YouTube videima i opet sam imala problem sa dojenjem i nekako imam osjećaj da sam ga u stvari ja i sama izazvala nekim neznanjem ili nekim greškama koje sam radila, iako sam mislila da sam apsolutno spremna i I'm gonna nail this. Znaš, pročitala sam sve što ima da se pročita, idemo, spremna sam i da bi to na kraju bio totalni fijasko sa prvim djetetom, sa drugim je već bilo drugačije, ali mislim eto tu možda da sam imala više podrške prije. Da ti je došla profesionalna osoba, pokazala ti hvat. Da, pokazala neke stvari. Postoje jednostavno neke tako male stvari na kojima možeš pogriješiti, a ti sa dojenjem ako pogriješiš u početku ili ako ne postaviš dobre temelje, samo ide sve nizbrdo. Iako, ja kažem opet, možda je sve na kraju ispalo tako kako treba da ispadne, jer sam se nakon 3 mjeseca vratila na posao i onda sam nastavila sa izdajanjem do 14. mjeseca. Tako da možda i da sam uspostavila to dojenje kako treba, možda ne bi nakon 3 mjeseca vratila bi se na posao, tako da ne bi moglo dojiti svakako. Pa kontam, sve se dešava s razlogom. Dakle, da meni je, ja, kao što možete vidjeti, jako vjerujem u edukaciju i ne znam, eto ti znaš, nemam iskustvo, imam teoretsko iskustvo, teoretsko znanje, iskustvo nemam, ali ti kao neko ko ima i jedno i drugo, šta misliš, da li je bitno se pripremiti ili wing it? Pa ne, definitivno se treba pripremiti, iako ja kažem, često zna biti drugačije kad si ti stvarno u toj situaciji i opet svaka beba je drugačija, ne znaš kakva će tvoja beba da bude, ne znaš ti na kraju krajeva sama kakva ćeš da budeš u tom periodu, jer opet kažem, trudnoća je jedno, postpartum je drugo, ali barem ti kad imaš
informaciju otprilike šta da očekuješ, koje su to stvari koje će se možda dešavati, kakve su to promjene na tebi, beba, kad imaš to neko početno znanje, pa ti kad se susretneš s tim, kad se susretneš s tim, opet nekako mislim da ćeš bolje hendlat nego da apsolutno ideš s tim sa nula informacija. Mislim da na kraju krajeva danas niko ne može ni izdržati da ne istražuje, pogotovo na današnjem vremenu kad imamo toliko besplatnih resursa za edukaciju. Dobro, chat baš kao trešnja na vrhu, ali mislim toliko izvanrednih i podcasta i videa i knjiga da je stvarno sramota danas ne izučavati, ne istraživati nešto. Pogotovo nešto je tako, mislim da je svako... Ne znam kako ne upadnu ljudi u algoritam. Ja upadnem u algoritam. Da, ja sam bukvalno tako upala u algoritam sa trudnoćom i tako sam više nekako gledala i vid, tako da nisam ni osjećala potrebu sad da nešto uzimam baš kao ono, sad ću ja uzeti knjigu pa da to sve istražim. Još jedna, mislim, da se vratimo na knjige. Sad kad smo završili sa ovom edukacijom i također da se nadovežem pored baby handlinga i osnove uspješnog dojenja ko želi da doji i tu vjerovatno bar što smo mi dobili feedback je da kažu žene da im je pomogla ta teorija, ali opet treba neko da dođe da ti pokaže ako ne znaš. Neko sam uspostavi dojenje, neko ne uspostavi. Mada to zavisi i od poroda, kakav si porod ima. Mada, od puno stvari. Fizički, u kakvoj si i od želje, i od spremnosti. Ali puno zavisi i od podrške koju imaš u tom trenutku, to bih rekla. Definitivno. Što se tiče knjige, još jedna knjiga koja je meni bila jako zanimljiva, mislim da nije nužno za prije poroda, ali je Whole Brain Child. Baš sam pričala s tobom o toj knjizi kako mi je zanimljivo da u stvari imamo taj gornji i donji mozak, kako djeca koriste prvo taj sad donji, davno sam čitala taj donji, da su to u stvari ti impulsi koje imamo i da se ti impulsi nekada moraju koristiti, ali da se taj drugi u stvari mozak razvija, gornji mozak, nije drugi mozak, da se on razvija i da u stvari to, ta samokontrola i sve što učimo i što mi trebamo koristiti kao odrasli ljudi. Kad pročitaš tu knjigu shvatiš kako i mnogi odrasli ljudi nisu razvili taj gornji mozak, a očekuju od svoje djece da imaju razvijen. Tako da to mi je jedna jako zanimljiva knjiga. Ja bih još preporučila profil Avokado mama, Andrea, koja ima odličan profil o spavanju, generalno spavanju djece, ali mislim ima jako finih, zanimljivih i pitalica i savjeta. No, pitanje na istu temu. Kako vaše prijateljstvo funkcioniše kada jedna ima djecu, druga ne? Baš mi je bilo zanimljivo ovo pitanje, nisam razmišljala apsolutno o tome. Pa ja nisam sigurna zašto bi to što ja imam djecu uticalo na naše prijateljstvo u bilo kojem smislu. Da li utiče uopšte? Ja sam čula puno primjera, kad dobiješ djecu, ostaniš bez prijatelja. Možda je drugačije jer smo se mi počeli družiti tako što si imala već djecu. Da, pa nekako su od početka u našem druženju djeca su nekako sastavni dio mene i mog života i moje svakodnevnice. Tako da ne vidim sad u jednom trenutku, dobro, ne kaže to nužno da negativno utiče, jel tako? Da. Pita samo kako utiče, jel to pitanje? Jeste. Kako utiče? Što sam odmah očela negativno? Ja sam očela negativno, nije uopšte pitanje u negativnom smislu. Pa ja ne vidim sad i kako da utiče, osim što, eto, možda ti imaš bliži uvid, majčinstvo 101. Da, ali znaš šta, i mislim da mi nismo totalno u različitim periodima života, da sam ja sad neki partijaner koji izlazi, koji ne spava cijelu noć pa spava cijeli dan. Ja sam poprilično porodičnom periodu, mislim uvijek sam bila, ja nikad nisam bila taj tip koji će izlaziti, ja sam uvijek bila taj malo star mali tip, tako da mislim da i do toga ima. Mislim, možda ima i do toga što imam razumijevanja prema tebi što imaš djecu. Pa da, svakako, to sam baš sad htjela da se nadovežem, razmišljam o nekim stvarima, nebitno da li je to posao u pitanju, da li je u pitanju neko naše privatno vrijeme ili neki užici, ili to, na primjer, hoćemo da putujemo, sad ti znaš da ja imam djecu, da ja ne mogu tek tako bukirati kartu za sutra i da idemo i tu ti stvarno zaista imaš razumijevanje. Kad je posao u pitanju i ovako naši, ne znam, izlasci ili kad ja ne uspijem nešto završiti jer imam prelož dan ili mi je dijete bolesno ili ne znam, moram u vrtić, idi tamo, idi vamo, ti uvijek imaš razumijevanja da ja jednostavno ne mogu. Ali mislim da je to nekako, naravno, to jest, mislim da zato imamo ovakav odnos kakav imamo. Mislim, ja uvijek, prije svega ja jako cijenim Almu kao roditelja i mislim da je jako posvećena i ja volim otići sa njom pod njenu djecu u vrtić, odemo zajedno, ispričam se. Mislim, ja prije svega jako volim njenu djecu sa njenim mlađim sinom. Da, ona proglasila me tetom, ali nema veze. Kada smo pokretali Maštograd, možda znate priču da je Alma bila 10 dana postpartum
kada smo došli na ideju, 20 dana postpartum kada smo potpisali. To je o našim idejama koliko brzo ide. Od prilike koliko brzo idemo. Ali nekako njen mlađi sin je bio sve vrijeme, mislim i stariji, ali on nije bio s nama non stop. On je išao u vrtić, nije bio non stop sa nama. Ali mali, on je bukvalno imao par, mislim sve ove odbiranja podova do potpisivanja ugovora s arhitektom, imamo dokumentovano to, da je on bio tu u nosiljci cijelo vrijeme. Da, malo sam ga ja nosila, malo ga Alma nosila, baš bila sam dio njegovih prvih 6 mjeseci života, sam ga viđala skoro svaki dan. Tako da i opet ja kažem, ne znam što smo očeli odmah na negativno, meni je to veoma i godilo da mogu s tobom da pričam na te teme, jer nijedna moja drugačija nije baš u toj fazi života da su te teme zanimljive, tako da mi to bilo zanimljivo. Da. Ja mislim da je, evo sad s mog aspekta šta bi meni bilo zanimljivo da sam na tvom mjestu, ovo što sam rekla majčinstvo 101, jer svi mi čitamo online i vidimo, ali isto tako postoji dosta stvari koje ljudi ne plasiraju s razlogom online, a ti si nekako vidjela i sve te good, bad and ugly, ali bukvalno, i vidjela si kako se djeca mogu ponašati, kako ja, kao možda... Nikad neću zaboraviti kada sam pokušala Montessori pristup, hoćeš li ovo ili ovo, neću nijedno, no šta sad? Svi ti pričaju podcast smo imaš, hoćeš li ovo ili ovo, pa da ti hajmo se takmići ko će prije rasprijemiti, kaže meni se ne rasprijema. Šta sad? Šta sad da radim, tako da veoma je zanimljivo bilo... Generalno, meni su to prva djeca, da kažem, s kojima sam toliko blisko došla u susret, ali isto kada se cijeli dan s djetom pa vidiš da dijete ima možda i tantrum ili da je gladno pa plače ili plače u autosjedalici. Mislim, ono što sam shvatila prvo da stvarno sam saburli osoba, ali je stvarno, mislim, ja veoma cijenim potvor s mene ti tako slične. I što ja cijenim, ja sam tebi rekla 100 puta, kad budem roditelj, želim biti roditelj kao ti, Alma ne voli kad je hvalite, ali stvarno mislim da imamo veoma sličan pristup, možda ne 100%, ali ako ništa 90%. Pa slažem, mislim, hvala ti na tome što si rekla da ti uvijek tu meni govoriš, ja uvijek, mislim, nekako, ja sam jednostavno takva da imam ošća da se više hvatam onih drugih stvari koje bi trebalo promijeniti, koje bi mogle biti bolje i da, I don't give myself enough credits. Apsolutno. Ali evo, radimo na tome. Ja hvalim nju i hvalim je onda okolo drugim ljudima, onda i drugi ljudi hvale, onda je pravim problem. Ali eto, uglavnom, ja mislim da nekako, da kažem da smo mi družili sad u srednje škole i sad totalno smo u različitom nekom periodu života da bi možda bilo drugačije, ali ovako više i ti, ja mislim, od mene izađeš iz kuće. Da, mislim da utiče, ako ima bilo kakav utjecaj, ima taj neki možda pozitivni utjecaj. Eto i za moju djecu da imaju neki odnos sa maminom prijateljicom, za tebe da imaš odnos sa njima, da imaš uvid u stvarno tu praksu tog majčinstva, ne samo ono što pročitaš. Tako je. Malo na posao sa majčinstva. Da li je Maštograd dovoljno profitabilan da financira sam sebe ili morate iz drugih izvora još uvijek potpomagati? Jeste li ostvarili očekivani povrat na uloženu investiciju? Pa veoma ponosno ću reći da je Maštograd profitabilan od prvog dana. Mi smo imali rezervacije prije nego što smo otvorili i to smo kasnili sa otvaranjem 3 mjeseca, ne zbog nas, nego zbog tih vanjskih faktora, što također velika lekcija nam je bila. Ne podsjećam. U poslu velika lekcija, ali stvarno moram da se zahvalim samo za veliku podršku od prvog dana. Mislim, to ide dvostrano, prije svega podrška meni, jer ja ne vjerujem da Maštograd bio, znam 100% da Maštograd ne bio profitabilan prvog dana, da ja nemam publiku kakvu imam, da nemam following kakav imam i da ljudi mi ne vjeruju, a s druge strane isto tako mislim da je tu veliki dio što smo mi napravili, jedan veliki boom, nešto kroz različito. Nešto što je u ovom gradu, u ovoj državi evidentno trebalo. I nismo nikad morali da potpomažemo iz bilo kakvih izvora drugih. A vidjet ćemo ovaj mjesec kako će ići. Dođite na radionice. Dođite na radionice, slavite rođendane. Ali da, definitivno smo veoma ponosni na to. Imali smo, mislim, i kombinacija sreće i skila, ja bih rekla. Da, definitivno. Šta mislite ovim što vas kopiraju i otvaraju gronce na isti fazon? Znači, ja ako ne dobijem svaki dan poruku da mi neko pošalje, stvarno nismo dostavili komentarsati, ali nisam ni mislila komentarsati, ali dobili smo pitanje. Ja često dobijam link u inbox, another one. Pa ja mislim, ono što smo pričale, da smo mi da smo nekako ostavili dojam da ovo što mi radimo je tako lako i da smo zgrnule baš puno para, jer nekako
kad smo otvorili Maštograd, nije postojala rođendaonica ili igraonica na isti koncept, isti princip, to jest da imamo Kids Town, kao da imamo... da imamo grad, da uzmate čitav prostor, senzorni da ne pričam. Senzorni da, pogotovo. Znači nije apsolutno postojao, ja sam baš smo istraživale to. Sad već mogu reći da je 4, 5, možda čak i više. 20. Prestali smo brojati. Otvorilo se novih rođendaonica, igraonica, kafića, koji su, rekla bih, prati taj neki koncept. I znaš šta ću ti reći, evo iskreno, meni je jako drago ako smo mi uspjeli inspirisati, jer većinom su to mlade žene, majke, žene sa malom djecom koje su se odvažile na taj korak. I meni je jako drago da smo mi uspjeli nekoga inspirisati da pokrene svoj biznis, da je vidio nas dvije i rekao, hej, pa kad to mogu one, to mogu i ja. E sad, diskutabilno mi je malo u kojoj mjeri je nešto inspiracija kad već prolazi u čisto kopiranje. To je već tema za diskutovanje, ali ja volim, neki ima konkurencije, mislim da i nama to vjetar u leđa, jednim drugima da se trudimo da radimo što nije bolje. Pogodilo. Nije me pogodilo ni u jednom trenutku. Da, moram kažem, čak što više, bila sam ponosna, znači ovo što mi radimo je tako super da je neko odlučio da uradi isto i onda je to bukvalno postao trend. Jedna, pa druga, pa treća, peta. Da, ja mislim stvarno da smo pokrenuli, neskromno, da smo pokrenuli trend i senzornih radionica i ovog koncepta. Nismo mi ovo izmislile, znači niko ne kaže da smo mi ovo izmislile i mi smo ovo vidjele, ali nismo vidjeli nigdje isto, nego smo vidjeli, hej, ima igraonica, dječji grad, imaju senzorne radionice, sve smo nekako iskombinovale, a sad bukvalno, moja sestra se toliko nervira, ona toliko, nju baš pogađa, mene stvarno ne pogađa. Ima nešto što mene pogađa, ono gdje mene onako malo, ne da me pogodi nešto u tom smislu, nego kad vidim da se nešto kopira od riječi do riječi, na primjer caption ispod slike ili neki dizajn koji sam, na primjer, ja uradila, da se bukvalno iskopira od do. To mi je više kao u fazonu, pa daj barem malo kad već radiš taj posao, trebao bi sam sebe da challengeuješ, da kažeš, ona je to uradila, hoću ja nešto sad da uradim još bolje. Znači, a ne da bukvalno iskopira od do moj dizajn ili ono što smo mi napisale, caption. Naš branding, da. Da, i branding i sve, crpiti inspiraciju, znači ga meni sasvim ok, isto kao što smo i mi inspirisane različitim prostorima, sklopile sve u jedan, ali kad vidim da je nešto baš od do, to mi je već malo not cool. Ne, Arnela se baš nervira, ona mi šalje, jer bukvalno kad je copy paste, kad su identične radionice, identična postavka slika, vizuali, sve identično. Ja, mislim, generalno, znate se, ja sam burli osoba, meni ne sekiram se oko toga, neke stvari su više postale smiješne, jer ako mislite da će se obogatiti od ovog, nećete. Mislim, možda neko hoće. Mi stvarno ulažemo puno u biznis, imamo i 3 zaposlene osobe, nećemo da počnemo doprinosima, to je moja bolna tačka. Svi znaju koliko mene bole doprinosi svaki mjesec kad ih plaćam, ali ovo što vidite da mi putujemo, kupujemo, nešto radimo, nije od Maštograda. Super je, Maštograd odlično radi i sve to, ali dok se pokriju troškovi mi iz drugih naših izvora više ne živimo od Maštograda uglavnom. Pa da, ne živimo od Maštograda, ali isto, mislim, od Maštograda bi se moglo živjeti, ali mi isto tako, kao što sam rekla, samo ulažemo ovaj novac nazad i naši troškovi sad i prije godinu dana, ali kad se tek otvorilo, su dosta različiti. Dupli, bukvalno troškovi. Mi imamo sad i te zaposlene, imamo sve, u svakom slučaju biznis raste i to je ono što meni najbitnije, da rastemo i u smislu, i u financijskom smislu, i u smislu, ne znam, puno novog sadržaja, stalno nešto novo radimo, novi klijenti, oni stari nam se vraćaju, tako da u svakom smislu ja sam jako, jako zadovoljna. Ja, jer meni Maštograd više neki životni projekt, kada se ostaje neki legacy, nego što mi je bio ikada primarni izvor prihoda, mislim da i tebi isto tako. Tako da meni je, ja uvijek se zezam kad god neko pošljivu novu da se otvori, ja kažem, ako misle da se bogat neće, ali opet kažem, možda se neko bogati, neko ima možda jeftiniju rentu, ne plaća 3 doprinosa, 3 doprinosa i tako dalje, plate, ne isplaćuje, to su ogromni troškovi, ali ja želim stvarno sreću svakom, kao što sam rekla, više se nerviraju ljudi oko mene nego što se ja mislim da svako ima svoj na faku i to ti niko ne može uzeti. Ja uvijek kažem, ja se ne takmičim niskim osim sa samom sobom. Meni je to najbitnije da ja sam sebe pobjeđujem i guram naprijed i radim nešto novo, a svi ostali
svako ima svoju priču, svoj put, tako da ne pogađa me apsolutno. Kako ste se upoznale i onda odlučile na zajednički posao? Jeste li se plašili da će vas to poremetiti? Mislim da je Nira odgovorila na ovo pitanje kako smo se upoznale jedno 15 da, ali nismo se plašila da će nas poremetiti jer mi smo prvo počeli raditi zajedno pa smo postale drugarice. Što ja ne mogu da pojmim naš ovaj put. To je tako jedan čudan, nekonvencionalan put prijateljstva. I da mi je neko rekao da ćeš mi postati jedna od najbližih drugarica, stvarno, i ja tebe vjerojatno da. Jer ja apsolutno ne znam kako smo se mi počeli družiti. To je znam kako smo se upoznali smo se preko Instagrama, tako da faktički mi smo neka Tinder ljubav. Da. Upoznali smo se preko Instagrama kada sam imala Neira presets i onda su mi slale djevojke. Da, bilo je ono takmičenje. Da, takmičenje za najbolje slike će osvojiti presets. I Alma kada je poslala svoje slike, ja sam pala na guzicu, ali stvarno, mislim, nešto Alma ovdje sjedi. Znam da je imala najljepše slike od svih. Iz Egipta su bile slike, sjećam se, baš lijepe. Ja sam njoj poslala ti presets, kao poklon za najbolju sliku i zapratila se, jer se toliko ste bila lijepe, ostali nisam zapratila, tebe sam samo zapratila, jer su stvarno bile lijepe slike. That was special. Da, it was meant to be. I onda smo, Tibor je tražio, to jest ja sam tražila... Znala je tu par puta, pošto ja sam stvarno tebe pratila i prije toga. Alma je bila fan. Nisam bila onaj ludi fan, ali sam stvarno pratila. Ne, nisam te bombardovala s popadala u inboxu, nisam nešto, nego sam stvarno pratila i bila si mi iskreno mjerodava neki izbor informacija, baš sam ne znam, nisam pratila ja puno influencera, ali tebe sam baš pratila, gledala sam tvoje videe, u pozadini, znaš to sve. I onda sam, ja mislim, čak i znala nekad, tipa ako objaviš nešto na story, da replyam, šta ja znam. Znači, bio je možda taj vid komunikacije s vremena na vrijeme. Tako voljela da se mogu vratiti, ali previše smo pričali. Sad ne vidim šta si mi replyala. Da, mislim da sam replyala, jednom sam tražila isto... ako možeš preporučiti nekog doktorcu ili nešto tako isto bilo, mislim da je nešto tog tipa. I onda nakon toga jednom si ti postavila na story da pitala se za instruktora za snowboard za Tibora, desilo se da sam ja tad s mužem bila na planini na Bjelašci i onda sam ti ja rekla, pitala sam njega, znaš, nekog on kaže, ba da šta će plaćati džaba, hajde ja ću mu pokazati, znaš, i onda sam ja tebi rekla, da, ali nismo se uopće tad našli, nešto se nismo mogli uganjati, ne mogu da sjetim, nego naredni put kad se dolaze na Bjelašnicu. Da. Je to bio naredni mjesec ili to bilo naredne godine? Jer mi smo svaki mjesec dolazili u toku zime. Može biti da je mjesec, jer do tad bi Tibor već naučio nešto bi sam skonto. Tako da smo se našli, on je njemu pokazio, nas smo ušli u priču, ali uopće nismo... Da, ti si izašla sa cukama ispred zgrade. S cukama, ali mislim tad smo bila, Prijeri je samo tada, ja mislim bila, ne znam, ja mislim da je samo Prijeri, on je bilo nesnošljiv jedan pas, koji nisi mogao stojiš da pričaš, nego si morao da hodaš, baš je bila grozna. Sad više nije, sad je okej. Ali mi smo ušli u neku priču, ne sjećam se ani šta smo pričali. Znaš čega se jedino sjećam iz te priče? Da si ti mene nešto, ne znam kako smo došli, da li si ti rekla što mene ljudi uvijek pitaju kako ću ma dijete ili nešto tako, ali da si ti rekla da ti uopšte ne možeš sebi da zamisliš u tome, da je ikad donije tu odluku, ali tačno sam s toga sjećam, da si rekla da ne možeš da zamisliš ti sada svoj život prviš da imaš dijete. Bukvalno, i onda iduće godine sam već bila trudna. Ali tačno se sjećam te jedne stvari. I sjećam da si imala kvrđavu svoju prirodnu kosu da si imala. I to je sve čega se ja sjećam od te noći, da je Tibor počeo da snowboarda. To je čega se ja sjećam od te noći. Ja ne znam šta je bilo, da si ti dolazila opet na Bjelašnicu, pa ja sam bila gore stalno, pa smo se vidjeli, čak bila s jednom s mojim drugaricom, sjele smo u Han. Da, više je tako bilo. Pa znaš šta, mi stvarno jesmo tad super pričali, da kažem, nekako smo se konektovale, ali ja isto tako, obzirom da sam tebe pratila, ja sam znala da si ti vrlo često znala da kažeš ja imam dovoljno drugarica, me ne treba novih drugarica i nije ni da sam ja sad imala nešto pretjeran želju, ja želim biti tvoja drugarica, nego pa si mi konektovala smo se, ali nisam sad ni ja se nešto javljala i navaljivala, hajde da izlazimo da ovo, nego uvijek to je bilo spontano. Pa da sam navaljivala ne bi ni izlazila, vjerovatno. Ne znam ti, pa mi smo na Bjelašt, vidim da si ti na Bjelašt, kažemo hajde vidimo se na stazi ili tako nekako je spontano više išlo. Sjećam se kad si bila trudna pa si plakala što ne možeš da skijaš. Da, ja sam bukvalno sjedla u Benetonu i plakala kako ide gore, samo sam čekala da... Tijesto, sjećam se. Ali mi se od tad nismo vidjeli. Od kako si ti bila trudna s prvim djetetom, dok si nisi porodila s drugim, vidjeli smo se jednom stvar prije nego što se porodila s drugim. Pa zato što, znaš kako, ja sam mi smo u Bosnu većinom dolazili zimi. I onda sam ja bila trudna i onda ja sam tad živjela u Dubaju, kontaš. I onda nismo dolazili do sljedeće zime. Da. Ne znam, mi smo se tad vidjeli onda u... Mi, kad smo se vidjeli
ti si bila 9. mjesec, bukvalno bilo prije nego što. I ti si meni u stvari tad zvala radi ove mašto grad ideje. Ali mi smo toliko se raspričali, mrvice smo sjedile. I mi smo, ja uopšte, ti smo sve govorila, ja neću da te peglam, neću da peglam. Znam da smo, mi smo se viđali nešto između. Jednom kad smo stajali nešto si nam donijela. Bili smo u restoranu, onda kad je u bar si kad smo bile i vidjeli smo se jednom, sjećam se, nešto smo, ili sam ja tebi nešto donosila s ti meni, na ulici smo se samo sreli, ali uglavnom vidjeli smo se... Ja sam mango donijela Mango ili nešto je tako bilo, ma nista, to je prije manga, prije nego što si ti znala ti bar voli mango, ali uglavnom nešto je bilo ekstremno kratko, nismo mi bili nikakve bliske drugarice i ti se onda doselila u Sarajevo kad se porodila i ja sam ti napravila ručak. Meni je to bilo, uopće se ne sjećam svojih misli tad i što sam ja tebi donosila. To je možda zato što smo se mi malo prije mog poroda smo se mi vidjela, pa vjerovatno kontali, pa vacura mi je baš drago da je malo pomoć. Jeste, želim da se družim sa njom. Meni je najbolje učiniti nekom neki act of service i to je moj love language, acts of service. I htjela sam da napravim ručak i sad meni bilo glupo doći 10 dana poslije poroda, ona meni pravi ručak. Rekla sam napravit ću, ja donijela sam stvarno ručak da imaš za dan, dva, ja sam mislila da su se pojeli odjednom. I tad ti, mi smo još na vratima bili, bukvalno stajali da idemo kući, Tibor se igrao sa loptom s tvojim starijim sinom i hajmo kući i ti sad rekla šta misliš, kafić to će potrajati, šta misliš rođendani. A mi smo bili na rođendanu možda mjesec prije toga, u jednom rođendanu, ja sam tebi rekla kako ovo je dobar biznis, samo bi ja ovo puno bolje uradila i ne valja to i to. I ti meni kad si rekao, isto ko za podcast, čitaš mi misli. I mi smo tad krenuli odmah, doslovno. To je bukvalno, ja ne znam da li to je bila ista noć ili sutradan, gdje smo mi počeli već da tražimo poslovni prostor. Sutra sam ja došla kod tebe. Sutra si ti došla kod mene, mi smo malo više htjeli da skontamo, hajde šta bi mi to mogli raditi. I počeli smo da tražimo poslovni prostor i bukvalno 2 sedmice nakon toga mi smo potpisali ugovor za ovaj prostor i moj mlađi sin je tad imao 19 dana ili 20, nisam sigurna. To je, baš smo ekspres. Da, i krenuli smo u renoviranje i tako dalje. I onda kad s nekim provodiš svaki dan, čuješ se svaki dan. Mislim, ja imam svoju najbolju drugaricu, Alma ima svoju najbolju drugaricu i dalje su nam najbolje drugarice. I ja imam generalno neki krug ljudi za koji vi ni ne znate, nikad se ne snimam. Snimala se čujem 24 sata. Ali isto s Almom sam nekako instantno smo uletili u tu 24 sata druženje, dopisivanje i kliknule smo, jako smo slične jedna drugoj. Jesmo, ali da se nadovežem na ovaj drugi dio pitanja koji je bio... možeš pročitati samo da se jer mislim da sam nešto htjela da kažem. Jeste li se platit da će nas poremetiti? Jeste li se plašili da će vas poremetiti? Ja se sjećam da smo mi baš taj dan, sutradan, znači kad si ti došla kod mene, da sam ja bila veoma otvorena, da sam rekla da trebamo i mi da vidimo, jer imali smo mi puno nekih projekata u glavi svojoj i puno nekih ideja, ali smo odlučili da ovaj rođendanica bude prvi i da vidimo kako ćemo uopšte ti i ja da kliknemo kad je posao u pitanju. Jer ja imam jako drage ljude i prijatelji i porodicu, sve s kojima jednostavno ne bi mogla u biznisu da radim skupa. Tako da sjećam se da sam da smo pričali o tome, hajde uopšte da vidimo kako ćemo se mi snaći u biznisu, da li ćemo kliknuti jedna drugoj kao partneri u biznisu, da li ćemo moći to izdržati. I eto, stvarno nevjerovatno da je to tako spontano sve ispalo, a da nije mogla bolja kombinacija da se desi. To si dobro rekla. Mislim, imam muža kojeg volim, najviše volim ga više od tebe, volim ga, razumiješ, pa ne bi radila sa njim biznis, jer imam totalno različito neko viđenje, tako da si to jako lijepo rekla, ne mora svaki biznis zahtijevati prijateljstvo, nama je to bonus bio. I mislim, opet, iz ovog biznisa, ja kažem, biznis sutra ću možda prodat, zatvorit, meni ostaje drugarica. Tako da meni iz ovog čitavog iskustva iskreno puno više cijenim to naše prijateljstvo nego biznis koji je super ispao. Meni je bonus na kraju ispao biznis, a ne prijateljstvo. Ali hoću da kažem da stvarno mislim da je to veoma bitno u biznisu naći nekoga s kojim se prvo na istoj valnoj dužini, a drugo, mislim, što smo nas dvije takve da niko neće zeznut nikog i možda malo i previše razumijevanja imamo jedna za drugu. Mislim, generalno, ako možeš imati previše razumijevanja, nas imamo previše razumijevanja i jako se teško posvađam. Mislim, nismo se nikad posvađale. Ali... Da, mislim da smo mi u stvari baš super kombinacijno, kompatibilne smo, dovoljne smo iste, a opet dovoljno različite. U krucijalnim stvarima smo iste i u krucijalnim stvarima smo različite. Da, i što je super da onda nekako nadopunjujemo jedna drugu u tom i u biznis i u nekom privatnom životu. Tako da mislim da smo perfect combo. Ne mogu da mikrofon. Hoćemo li ovdje napraviti pauzu, pošto vidim jako dugo nam traje video, da nam ovo bude prva epizoda i mi ćemo odmah nastaviti sa ovim vašim dalje pitanjima, jer ih ima dosta.
Molim vas, komentarišite nam. Mi stvarno volimo Baš nam komentare. treba feedback, ono nebitno da li I dobar i loš, nema Da. veze. Meni su čak neka zanimljiviji komentari negativni. Mislim, to Alma zna o meni. Zato još volim TikTok jer ima puno više negativnih. vidjela sam. Zanimljiviji komentara. Tako da pišite nam šta vas zanima. Možete nam postaviti još pitanja i nećemo imati feedback do ove naredne epizode, da oni naredne hoćemo. Tako da pretplatite se na kanal. Zapratite nas, Almin i moj Instagram će vam biti dole, možete nas zapratiti odvojeno, nećemo pratiti novi Instagram, ne možemo još jedan profil za ovaj podcast, pratite nas odvojeno. A možda ako nam branding bude tako super i sve ako možda... uspijemo, ja bih tako voljela da nam ovo postane nešto full time, da imamo dovoljno pregleda, da imamo i nekog sponzora, da nam ovo može biti full time, da možemo svake sedmice. Ali ovako dok nam ne bude full time, dok moramo da radimo druge stvari, izbacujemo kako stignemo. Hvala vam puno. Unaprijed vam hvala puno. Tako da mi se vidimo u idućoj epizodi podcasta. Long story long.